Nongeye kubasuhuza bakunzi bisarura 12 TV amahoro y'umwami Yesu nabane namwe. Aho muherereye hose nongeye kubifuriza umunsi mwiza n'ibihe byiza, abari nijoro umwami Yesu abishimire, abageze mu gitondo, abageze mu manywa, umwami Yesu nabaha umugisha cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana iduhaye imbabazi zo kugira ngo dusangirire hamwe ubutumwa bwiza bw'uyu munsi wa none. Ni ubutumwa bw'ibohora mitima tugiye kuganira twumva icyo Imana ivugana natwe. Umaze iminsi uhura n'ibibazo, umaze iminsi uhura n'ingorane, ariko nagira ngo ngutangarize ko uyu munsi wa none umwami Yesu akwitayeho, aje kuvugana nawe, aje kuvugana n'umutima wawe, aje kuvuganira nawe mu bibazo n'ingorane umaze iminsi uhura nazo, kugira ngo akuruhure. Yesu niwe mutabara, niwe uruhura abarushe kandi akora ibikomeye bitarondoreka. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo kuruhurwa n'Imana cyangwa se gutabarwa n'Imana mu gihe umuntu ahuye n'ingorane. Kuruhurwa n'Imana, Imana ikuruhure, Imana igutabarira aho unaniriwe, niryo jambo tugiye kuganira. Ni ijambo tugiye gusanga mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 2 umurongo waho n'uwa 3. Twumve icyo Imana ivugana natwe muri iryo jambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo ananiwe guhora muhisha, amubohera akato gapfundikiye mu namyi, agasiga ibumba n'ubushishi, agashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja bagendagendaga ku nkombe y'uruzi, abona akato mu rufunzo, atuma umuja we kukamuzanira. Agapfunduye abonamo umwana, amenya umwana, ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umuzane. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'umwana. Imana yacu tugirire neza. Irindi jambo tugiye gusoma riri hano mu gitabo cy'Itangiriro. Ni ijambo rifite intego mwayumvishe, ivuze ngo Imana ikuruhurire cyangwa se igutabarira aho unaniriwe. Hano n'ubundi Itangiriro ni 21. Itangiriro 21, umurongo waho wa 15. Twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Itangiriro 21 umurongo waho wa 15. Haravuze ngo yamvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyari aho, aragenda yicara amwitegeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Ararira, ijwi ry'uwo mwana ryumvikanira mu ijuru. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'umwami Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye iki ute Hagari? Witinya, kuko Imana ivuze yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Aramubwira ati genda umuterure mu maboko, kuko Uwiteka avuze ati nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba ry'amazi, avomera yamvumba, ayuzuza amazi, ayahembuza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura atura mu butayu bw'i Barisheba. Imana yacu tugirire neza, amen. Nshuti bakundwa bene data, nshuti zanjye, mwebwe uyu munsi duhuriye kuri uyu munara w'iyi TV, nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu iduhaye imbabazi kandi ivuganye natwe
turi ku ntego ivuga ngo Imana ikuruhurire cyangwa igutabarire aho unaniriwe mu izina rya Kristo Yesu. Mu buzima bwawe ufite ibintu bikunanije, ariko Imana igutabarire aho ngaho unaniriwe. Imana yacu ni umutabazi, Imana yacu ni umukiza. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze hano muri iki gitabo cyo Kuva mu bice 2:3 tuhasanze inkuru y'ijambo ivuga ku mudamu. Iyo usomye ku murongo wa mbere havuga ko ari umukobwa wa Lewi. Uyu mukobwa wo mu muryango wa Lewi ngo yaragiye ashaka umukobwa ngo amutwika inda, niko birivuga, ngo abyara umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu turavuga Mose. Turi kuvuga ku ivuka rya Mose n'ingorane Mose yahuye nazo, nizo mama wiwe nawe yahuye nazo. Imana yacu dutabare cyane. Ijambo dusomye riravuze ngo nuko ananiwe guhora muhisha. Nawe hari ahantu unaniriwe, ari uyu munsi wa none turi ku ntego ivuga ngo Imana ikuruhurire cyangwa se gutabarire aho unaniriwe. Imana yacu tugirire neza cyane. Dusomye ijambo ngo ananiwe guhora muhisha, amubohera akato ngo kabumbye agasiga ibumba, ngo kari kaboshye munamye agasiga ibumba, ngo ndetse n'ubushishi, ngo araterura ashyiramo uwo mwana, ngo arapfundikira, ngo ajyana ku nkombe y'uruzi mu rufunzo, ngo nuko arangije amusigayo. Bibiliya yavuze ngo nuko mushiki we ngo aramwitarura ngo arebe ibiri mu mubeho. Imana yacu tugirire neza. Narindi mvuze ngo nubwo hari abadusize cyangwa se hari ibyatwitaruye cyangwa se hari ahantu unaniriwe, ngiye kuvugana n'abantu babiri. Ndavugana n'umuntu unaniwe, ananijwe n'ibibazo n'imiruho y'isi. Ngiye kuvuga ndavugana n'undi nawe watawe agatabwa n'isi, agasa nk'aho ari wenyine, akaba ananiriwe aho bamutaye. Imana ihagutabarire kandi Imana ihakuruhurire mu izina rya Yesu. Imana inumye kuvugana n'umutima wawe, Imana inumye kuvugana nawe nkubwira ngo humura. Nubwo hari bikunarije, nubwo hari bikugoye, ariko Imana ni umutabazi w'ubuzima bwawe. Imana yacu tugirire neza. Ijambo dusomye riratubwiye ngo nuko ananiwe guhora amuhisha. Hari ahantu unaniriwe mu gusenga kwawe, ndetse wanasenga ukumva urananiwe, wanatabaza ukumva ubutabazi nabwo, ariko Imana igutabare kandi Imana ikuruhure. Nshuti y'umusaraba wa Yesu, Imana ikunumyeho uyu munsi wa none kuri iyi tariki muri uyu mwaka wa 2022. Imana n'umutabazi w'ubuzima bwawe. Nubwo hari aho wananiriwe ndetse ukabona isi iragusize, ariko mu izina rya Yesu nagira ngo ngutangarize ko Imana ari umutabazi. Haleluya. Imana n'umutabazi w'ubuzima bwawe. Yagukura muri ubwo buzima, kacira kuoka, kacira ubuzima, kacira kubaho, kacira gukira, kuko Imana yacu n'umukiza wabo mu isi. Jambo dusomye riratubwiye ngo nuko uyu mubyeyi ngo arananirwa, ngo arangije kunanirwa guhora hisha uyu mwana, ngo hari yaciye amezi 3 abyaye uyu mwana, ngo arananirwa, ngo amubohera akato, ngo kaboshye munamye, ngo agasiga ibumba n'ubushishi, ngo agashyiramo uyu mwana. Ngiye kuvugana n'uyu mwana kano kanya. Wewe washyizwe mu kato k'ubuzima, wewe washyizwe mu kato k'imibereho, Imana n'umutabazi w'ubuzima bwacu. Imana yacu dutabara. Wowe uneza amatwi, wowe nyumvira kuri Isarura 12 TV, nagira ngo nkubwire ngo Imana yacu ni umukiza, Imana yacu ni umurengezi watagira kirengera, Imana yacu ni umuvugizi watagira kivugira, Imana yacu ni umutabazi wabatagira gitaba. Ni Imana ikora ibikomeye kandi bitarondoreka. Ubwiza bwayo n'ineza yayo nibirondoreka, imirimo yayo n'imigambi yayo nibirondoreka. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyafite gahunda yo kukurengera. Nubwo watawe, nubwo wajugunywe, nubwo wasizwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana idasiga abayo. Imanuye, hari abimanuye kugira ngo utabarwe, hari abimanuye kugira ngo urengerwe. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya iravuze ngo nuko ashyiramo uyu mwana muri aka kato. Nubwo washyizwe mu kato k'ubuzima, washyizwe mu kato k'imibereho, washyizwe mu kato ka kavukire, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ije kukugarukaho kugira ngo ikuruhure kandi gutabare. Kandi Imana n'umutabazi. Bibiliya iravuze ngo nuko amushyira mu kato, arakajyana agashyira ku nkombe y'uruzi mu rufunzo, ngo arangije amusigayo. Bibiliya iravuze ngo nuko mushiki we ngo aramwitarura,
aravuga ngo aze kureba iri bimubeho. Nawe hari abagusize ndetse bakwitaruye. Birashoboka ko abagusize bari inshuti, cyangwa se abagusize bari abo mu miryango, cyangwa se abagusize bari abo wizeraga. Birashoboka ubuzima buragusize, ariko nagira ngo nkubwire ngo usizwe n'abantu ntabwo usizwe n'Imana. Usizwe n'ubuzima ntabwo usizwe n'Imana. Imana idahinduka nk'uko abantu bahinduka. Hari igitangaza ikoze. Biravuze ngo nuko ihamanuka umukobwa wa Farawo. Nagira ngo nkubwire ngo Imana inyuza inzira abantu batatekerezaga ko zanyura. Imana inyujije inzira mu buzima bwaho utatekerezaga ko ari inzira zanyura. Imana yacu dutaba. Ngo nuko umukobwa amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Hari abantu Imana imanuye ku buzima bwawe kugira ngo gutabarwa kwawe kukugereho. Mu izina rya Yesu hari uburengezi Imana izanye kuri wowe. Nubwo wasizwe, nubwo watawe, nubwo waretswe, nubwo wanzwe, Imana imanuye. Hari abantu imanuye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ijambo rivuze ngo iki? Ijambo riratubwiye ngo nuko umukobwa wa Farawo ngo abazabe ngo bari barimo bagendagenda ku nkombe y'uruzi, ngo babona akato kari mu rufunzo ngo gapfundikiye, ngo abwira umuja we kukamuzanira. Imana yacu tugirire neza. Nshuti y'umusaraba, ugiye guhamagarwa kugira ngo ukurwe mu buzima wari urimo. Wari uri mu buzima bushari, wari uri mu buzima bupfundikanye, buzima budafatikika, buzima bufite imibereho igoye, ariko Imana imanuye wo kugutabara ku buzima bwawe. Kuko nubwo wasizwe yo niyagusize, kuko nubwo waretswe yo niyakuretse. Imana yacu tugirire neza cyane. Ijambo rivuze ngo iki? Ijambo riravuze ngo nuko barakamuzanira, ngo akigapfundura, ngo abonamo umwana w'umuhungu, ngo uyu mwana ararira, ngo nuko akirira mugirira imbabazi. Nubwo nawe akugiriye imbabazi, ariko Imana igufitiye imbabazi kugira ngo urengerwe kandi utabarwe mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo nawe kugucira kari urutega, nubwo nawe kukwitaho, abantu bose bakugize gicibwa, abandi bakugize ruvumwa, abandi nabo kukwitaho, ariko Imana hari umuntu imanuye w'umunyampuhwe. Imana itugirire neza. Imanuye umukobwa wa Farawo kandi akugiriye impuhwe kubw'amarira ufite, akugiriye impuhwe kubw'agahinda ufite, akugiriye impuhwe kubwo kwiganyira ufite. Imana yacu tugirire neza. Akugiriye impuhwe nubwo waretswe ukangwa, akugiriye impuhwe nubwo uhuye n'ingorane, akugiriye impuhwe nubwo uhuye n'ibyago. Imana yacu ikugarutseho mu izina rya Kristo Yesu. Bibiliya iravuze ngo nuko akigapfundura abonamo umwana, ngo umwana ararira, aramubabarira, aravuga ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo, uyu ni umwana wavuzweho n'Imana, uyu ni umwana ufite amasezerano Imana yamuvuzeho, yarasezeranijwe. Nshuti y'umusaraba, nagira ngo nkubwire, nubwo uhuye n'ibibazo, uhuye n'ingorane, uhuye n'akaga, uhuye n'amakuba, ariko hari icyo Imana yakuvuzeho, hari isezerano Imana yaguhaye, hari icyo Imana yagutekerejeho uhereye kera kose. Icyo ngicyo gihagurukije Imana, gitumye kandi Imana ikuzanaho imbabazi n'impuhwe nyinshi mu izina rya Yesu. Ngo nuko mushiki we uwari wamutaye, nagira ngo mbabwire ngo Imana iyo yaje abadusize baragaruka, ndetse baza banatanga ibitekerezo byo kugira ngo ubeho. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo bagusize bakakureka, Imana nikugarukaho bazagaruka. Imana nikugarukaho bazatanga ibitekerezo by'ukuntu ukwiriye kubaho. Imana itugirire neza. Nuko ngo mushiki we ngo abaza umukobwa wa Farawo, aramubwira ngo sinajya kukuzanira uwo kumurera se wo mu Baheburayo kazi. Bibiliya yavuze ngo nuko ngo uyu mukobwa wa Farawo aramubwira ngo genda umuzane. Bibiliya yavuze ngo nuko aragenda aramuzana. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihimbazwe kwigihagurutsa n'abaturetse, n'abadusize, n'abatwitaruye, kugira ngo bagire uruhare rwo kugira ngo dutabarwe mu buzima bwacu. Imana itugirire neza. Hari abantu Imana ihagurukije bari baragusize, bagutaye, kuko igihe cyawe kigeze. Nagira ngo mbabwire bene data ijambo rimwe, ijambo tugiye kuganiraho cyangwa se ijambo tugiye kuvugaho gatoya, ni ijambo rivuga ngo nubona uhuye n'ibikugoye, ukabona uhuye n'intambara, ukabona uhuye n'ibibazo, reka nkubwire ibyo bintu byose nubitindeho, ahubwo byose ubitega igihe. Igihe cy'Imana iyo kigeze ku buzima bw'umuntu ibintu birahinduka. Ibyo byose umaze igihe bikuruhije, ibyo byose bimaze igihe ubona bikugoye, bitega igihe. Igihe nikigera bizahinduka. Igihe kirangiza byose ku buzima bw'umuntu. Imana yacu itugirire neza.
rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ijambo dusomye riratubwiye ngo nuko umukobwa wa Farawo aramubwira ngo genda umuzane. Bibiliya yavuze ngo agenda azana nyina w'umwana. Nagira ngo nkubwire ngo nyina w'umwana aratabawe kandi n'umwana aratabawe. Imana itugirire neza. Nagira ngo babwire ngo twatangiye ku ijambo rivuga ngo ananiwe guhora amuhisha. Uyu mubyeyi yari ananiwe. Reka mbabwire, wari unaniwe bitewe n'aho wajugunywe, ariko hari n'abari bananiwe bitewe n'igihe bamaze igihe bagusengera. Hari igihe uhura n'ikibazo ugahamagara abanyamasengesho b'uburyo butandukanye bagusengera mu buryo butandukanye, ariko bagasenga ntihagire igihinduka ku buzima bwawe, ku ndwara urwaye cyangwa se ku mibereho ufite, ukabona barasenga ntibihinduke. Ndetse nabo uhamagarira gusenga nabo bakagera ubwo bananirwa, bakavuga ngo uyu muntu dusengera ntihaboneke impinduka, ibi biratunaniye, ibi biraturambiye. Ariko reka nkubwire yuko Imana yiserutse iruhura wowe ufite ikibazo, ikaruhura n'uwagusengeye. Imana itugirire neza. Imana ije kukuruhura wowe uhuye n'ibibazo, wowe uhuye n'uburwayi. Imana ni umukiza. Biravuga ngo ni umukiza wo mu isi kandi cyane cyane w'abizera. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana riboneka muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15 hari ijambo rivuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse. Imana itugirire neza. Iyo ufite isengesho ryo kwizera ndetse riraza rikagukiza, umwami akaguhagurutsa muri ubwo burwayi, witinya nubwo uhuye n'ingorane, nubwo uhuye n'akaga, nubwo uhuye n'uburwayi, ariko ndagutangariza hari Imana ikiza, hari Imana ibohora, hari Imana ikora ibitangaza bitandukanye. Imana yacu itugirire neza cyane. Nuko ngo aragenda azanye na nyina w'umwana. Bibiliya iravuga ngo nyina w'umwana aratabarwa, ayongera kusubiza umwana we kwibera aramonsa, ndetse kandi n'umwana aratabarwa kurwa mu kato. Wewe wajugunywe mu kato, ndetse n'abakusengeraga n'abari bagufashe mu buryo bwo gusenga bari barakuretse bananiwe. Nagira ngo nkubabwire ngo mwese muje gutabarwa. Munyamasengesho wasengeye ugasengera benshi batandukanye, ukabona usengera ntaminduka, Imana ije kumugira ngo imutabare, kandi nawe kugira ngo utabarwe ayo wasenza ahabwa agaciro. Imana yacu itugirire neza. Ibyo wahanuye bihabwa agaciro. Imana yacu itugirire neza. Imana ibagarutseho, Imana ibajeho mu izina rya Yesu. Dusomye irindi jambo dusanze mu Itangiriro igice cyaho ni igice cya 21 umurongo wa 15. Hari ijambo rivuze ngo yamvumbishiramo amazi. Iri jambo turarigarukaho, turaza kurigarukaho mu kindi gice kizakurikira iki ngiki turi kuganira. Bibiliya ngo nuko yamvumba ishiramo amazi. Nagira ngo babwire ngo hari ahantu ubuzima bwawe wabonaga burangiriye, imvumba y'imibereho yawe irangiyemo amazi, ariko nagira ngo mbubwire ngo ubutabazi bw'Imana buracyakomeje. Ngo yamvumba ishiramo amazi, ngo arambika umwana munsi y'igihuru cyaraho. Niko Bibiliya tubwiye ngo nuko arangije ngo agenda amwitaruye, ngo amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwana. Niko Bibiliya ivuze ngo nuko aragenda ngo kuko yibwiraga ngo ne kuza kureba umwana wanjye apfa. Hari abakwitaruye, hari n'ibyagusize aho warambitswe, ariko nagira ngo mbabwire ukurambitse nuko yarananiwe. Imana ije kugutabarira aho unaniriwe. Niyo nego turiho, niyo teme turiho. Imana ije kugutabarira aho unaniriwe mu buzima bwawe. Hari ibyananiwe, hari abananiwe kubera yuko uhuye n'ingorane, ariko Imana ije kugutabarira aho unaniriwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Nshuti z'umusaraba wa Yesu, Imana ikugirire neza kandi kugarukeho. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo riratubwiye ngo nuko ngo akirambika umwana munsi y'icyo gihuru, ngo nuko umwana ararira, ngo nuko ijwi ry'umwana ryumvikana mu ijuru, ngo Imana yumva ijwi ry'umuhungu, ngo nuko marayika w'Imana ahamagara Hagari, aramubaza ngo Hagari ubaye ute? Ese niki kiguteye ubwoba? Ngira ngo mabwire ngo Imana ibaza Hagari ngo niki kiguteye ubwoba? Ntabwo ibiteye ubwoba Hagari ari uko bidahari, ahubwo Hagari arareba ibimuteye ubwoba, ariko Imana yirabona igisubizo cy'ibimuteye ubwoba. Niyo mpamvu imubajije ngo Hagari ubaye ute? Imana yacu itugirire neza. Nuko Bibiliya yavuze ngo nuko marayika w'Imana amubwira ngo genda uterura muhungu mu maboko, kuko Uwiteka avuze ngo azamugira ubwoko bukomeye. Ngo agenda kimuterura, ngo Imana ihumura amaso y'umudamu, ngo abona iriba ry'amazi,
ngo avomera ya mvumba ayuzuza amazi ayahembuza uyu muhungu we. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibana n'uyu muhungu ngo arakura atura mu butayu bw'i Barisheba. Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba, hari ibyavuze ko nawe uzagera, ariko Imana yohereje ubutabazi bw'iriba riri bugufi bwawe. Imana igutabariye ku iriba riri bugufi bwawe kugira ngo ubone kurengerwa n'Imana. Mu izina rya Kristo, Imana ikuruhuriye aho wananiriwe, Imana ije kukurokorera aho ubona nta burokokero. Imana iraje kugira ngo igutabare, kuko ubona ibibazo n'ubona ibisubizo, ariko ibisubizo biri bugufi bwo kugira ngo utabarwe. Imana yacu itugire neza. Nshuti z'umusaraba wa Yesu, nagira ngo mbabwire ngo Imana yari kunumyeho wowe uri mu bibazo, wowe uri mu ngorane, wowe uhuye n'akaga, wowe ucitse intege ukavuga ngo igihe nasengeye, igihe nakirijwe ntacyo nabonye, wowe unaniwe mu rugendo rwawe, nagira ngo nkubwire ngo Imana ije kukuruhura. Nawe mwene data uneze amatwi, shobora kuba udakijijwe, ariko nawe ukaba uhuye n'intambara zitandukanye, ukaba uhuye n'ibyago bitandukanye, ukaba uhuye n'ingorane zitari zimwe. Nagira ngo nkubwire ngo iyo wegereye umwami Yesu, ukajya aho umwami Yesu ari, aza kugukura muri ibyo bibazo, aza kugukura muri ako kaga, aza kukuruhura aho unaniriwe. Imana yacu n'umutabazi. Wumvishije ibibaye kuri umwana w'umuhungu Mose, uburyo ki Imana yohereje umukobwa wa Farawo kugira ngo akurwe mu kato yari yarashizwemo. Wumvishije uyu muhungu wa Abrahamu bita Ishimayeli, nawe ubwo bari babirukanye bagenda bagera mu butayu aho n'imvumbi ishizemo amazi n'amazi yo kunywa hari, ariko ijambo rivuze ngo iki? Ngo nuko aho bari bamujugunye bamurambitse munsi y'igihuru, Imana ihumura amaso ya nyina, haboneka iriba ry'amazi. Nuko uyu mwana ahembuzwa amazi. Amazi ni ubuzima, amazi ni imibereho. Imana yacu ni ubuzima muri twebwe, iyo hageze ibintu byose bigenda neza. Nagira ngo nkubwire ngo rero Imana ije kukutabarira, ije kukuruhurira aho ngaho unaniriwe. Imana yacu itugirire neza. Rero Uwiteka kwiteho, wakugezagaho ubutumwa bwiza aragukunda. Nuko Imana yari mugutumyeho, Imana iguhe umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti, wowe Mana iriho kandi izahoraho, sengeye mushiki wacu neza amatwi, sengeye umuvandimwe mwene data neza amatwi, sengeye ababyeyi, abagabo mu ngo zabo, ingo zigoye, ingo zihuye n'ingorane, ingo zihuye n'akaga. Ndasenze kugira ngo gutabarwa n'Imana, kuruhurwa n'Imana kugere mu miryango ya benshi, kugera aho abantu baherereye, mu izina rya Yesu. Jambo duvuze muri Yakobo igice cya 5:15 riravuze ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Ndasengeye n'uyu urwaye kugira ngo Imana imukize, ndasengeye n'uyu uhuye n'ingorane kugira ngo Imana imutabare, ndasengeye n'uyu nguyu uhuye n'ibibazo kugira ngo Imana imugarukeho. Imana idahinduka, Imana ikora ibikomeye, Imana itabara, yongera igaruke kuri mwene data, abashe kurengerwa n'Imana, abashe kugirirwa neza n'Imana, mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Ngaho rero Yesu mukiza mwiza, garuka ku bantu bawe kandi ubatabare, nk'uko uvuganye n'imitima yabo, nk'uko uvuganye nabo aho bari baherereye mu ngorane bari hahuye nazo. Urakoze Kristo kubyumvishe kandi ugiye kubikora, ni mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Uwabagezagaho ubutumwa bwiza ni Nzabandora Patrick, umuvuga butumwa. Ndabakunda kandi narinje n'umwe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom, murakoze cyane.